a regenta muskait a gomos et tri en takam. Bezo neb tri, mais bezo tout là. Hag azeve gwelet et commence en trao da pignat a dalek 6 atrugen. Perak peguir et zeus a rok et oa lezen o laret ne oa ket tu da implich en oio bihan evit a vugale ne oan ket baz a penoz an desiater. Da la rede tout en trao a difenet. Hag nous o ket perak zo lot zo de a ben da la kat de nebet soazik mais nebet tre un pevar pe pem pe bloa a rok an drase pe gant soazik ve just ne ket baz a desiater galet hag a lezen a jach e c'hwech a treugen. Da la rede e o dao digas ma zigasez un desiater brezonek pe un desiadur brezonek e mat mais dao diskwez un dra bennak skrivet l'air et zeus en anno peut se prendre la carte de bugale. C'est-tu à daleg nehe zo be moyen da la carte en oyo brezonek dans dut officiel quoi. Da la rede ve gwelet vit soaz penoz et kresk an trao buan ner blavechou deg a treugen a tout hag war l'air et o digresket pe gant ne kemi re deus a riz an trao brezonek mais bon derrel a ram am eus tra tro nugen be bloa a dalek ar pik a zo bet er blavechou deg a treugen. C'est-tu soazik a zo mam eus tra un dra a zo boutino war a zo an dve da war met tut o deus an anno soazik ez officiel. En anno Françoise, alors d'Augout, en anno Françoise, deus dantekan betek bremañ, bezobet a riz pontus ae, var dro ar brezel, var lec'h ar brezel, da la rede ar baby boomer ae, bezobet riz pontus Françoise a war an vet partout, hag an traoz o kouezet tamm hag bremañ e quasiment net d'agget. Dans la idée, nous ce que mi bugel et bet a zo an vet Françoise vraiment et brohal, hein, les mekin et reiz. Nous quasiment dès les bet a zo an vet Françoise vraiment. La idée, c'est zo nano a zo digresket spontus a neus gret berz an marizo, marteze et teuio endro, kerz da houd. Vit pez a zel deus finch. Finch an ini kenta a zo e wenek a treugen, bezo be pev ar finch, hag goudeze, setu a pez a zo bet darmuia e zeus bet c'hwezek. Gwell a rit, da la rede ar feur e tre tout an trao e zeus eiz finch bet bloa dre vras a zo an vet e vreiz. Da la rede ne ket kalz, da la rede ne ket andrase a lako a republik da gweza en e boul. Bon, voilà. Mais bezeus bon finch e giz Françoise vraiment ne kemi kemese deus a riz setu neus ket ur bern zo be an vet. Setu vit François penoz eo François a zoa muioc'h roet e nantekan e gwelet an drase bezo ar pik a var l'air a brezel dustu hag e kouezet a ie mais vraiment e roer c'hoaz bezo c'hant François benag be bloa setu e mad da hout mais kouezet ie an anno bihan François. Setu gant la lus que c'est ma besoin kouezara François setu kouezara ie finch kouezara soazik c'est zo an oioù a zo veke roet kalz tan dut quoi setu voilà. Vi pez a zel de zoudom dre mema a e brezonek a panojou lec'h e vez implijet en entilde, pas kalz, mais bon, implijet en entilde var gernioù laken in bet war an enchou a prefedet no deus ket gret nitra, no deus ket gret process da parechou, setu an entilde a zo un tubenag officiel var enchou breizizen. A barz an emban a barz penoz
dut, an entilde eus kaet un tamm pebler, eus laket da skouer, io finch an enaf deus lo korn, a zo grafour, hag eus ijinet un entilde brau, hag eus just ion lakatao entilde var e finch, hag eus istor chanik a finch, also evel just ad avez emat ganor, voilà. Bezo barbazar bruderez, en man gwalarit gant produit en Bretagne, zo begret voilà, restaurant chez Finch, gant un entilde evel just, se zo tennet deus ur bruderez deus ur pot ar muluger e kreisbreiz un tubedenk, a zing e gisse. Bon, un plijet ve un tamm pebler, mais meus kontet war l'erriennou internet, nugen Finch brudet ma peus ran, a lakatao un entilde var o anno. Vraiment, selon mon tammik deus an dut UL, bezo unan a re a c'honnoc'h an dvez nion war vat eo Guignemer. A zo bet pilot pad ar brezel pevarzek, hag a zo unan deus arrozet ar brezel pevarzek. Pa zeller deus e vevez gagnedigez, Guignemer a zo skrivet atao gant un tilde, pevar eamañ en er. Pegur ve distaget Guignemer, a neke Guignemer. Setu unan a zo anvet, a zo en un doare officiel, e zevez gagnedigez, a zo gant un entilde. Voilà. Bon. An inizo e kichen, Laurent Núñez, a zo bet sekretur stat, a zo mateze a tao sekretur stat. Laurent Núñez a zo un anno orin spagnolat, me ion a zo gannet e Bourges, pegur ion oa e dut a oa pied noir a en Algérie, a in dut en dro da jom da brochal, a ion zo bet gannet er blavez triugen zon ling un drabenag e gisse, hag ion neus un entilde var ion Núñez. Da la rede, ma neus ket un entilde var ianno, e klefer lar noune, pe nune, pe drabenag gisse. Ma vez ket distaget e mod spagnol e penketa. Setu Núñez, pag ebe an vet da sekretur stat, meus da velet var ianno, var internet, an Núñez neus gret an école nationale d'administration, egiz tout a re a zo rena ba republik, hag barz pa neus bet e diplom e skrivet Núñez gant un entilde. Pegur var a journal officiel, deus a République française. Journal officiel, peus, voilà, diplômé Laurent Núñez. Ben ebe laket da ministre, paper officiel deus an Élysée, vi displega ebe laket da ministre, divinit petra zo digouet, an tilde, zoet divarnich, gisse rer e var an UL var a République. Bon, c'est zo fanchet dom, finch moal, finch brodik, bon, bezos nugen benak, finch moal zo livour, zo an deuet mat e dornenez, finch brodik zo an deuet mat ganor ie, met a pez meus d'izoloet di baoe, neus ket nemet e brochal e zeus reus gant an entilde.